Mide na Denis Les basala kopi nini. Basala ba kopi monde ba ndo teka ba bilo mo ba teka ba bilo na bango kaka. Ndipo na mona Denis Les pasteur Denis Les. Ma petit na ye na pauvre Marie Misambu na biso makambu. Kofi à part musique na sana ma mebela salaka. Bakopana mais ma mebela ma bête tellement ka gouvernement so Congo ba tika na bango Kofi so pe ba sur na bango ba masane ka bango ba sala ba gouvernement ba soutenir bon. Mais na ba pays mususu Kofi ma na lo ba so ba landeli vina ye. Asana mutu mabazo détruit ba via bat. Tana ba bebisa via balana ba danseuse tout. A bebisa via ba danseuse. Et la danseuse ni a Kofi lo yebi. Tana ba fifi. Tana fifi na poto benga ba ta poto ba so fifi fa vivaka. Bon comprendre bango ça ba vérité na bimisi. Yango che bango pambati parce que ngai moko nanu ko faire ça sanga ba maka mususu mona ba saba mai wana toza na ba flavor na kitinda nga ba mission mususu na kutana na ba sirène na kutana na ba belima ba bala kati so comprendre donc yo mona kana ba bilo mususu na vandi boye so na siliki mamu mona komi na kanda makasa Kofi pona zo tala ba vie nini ya salisanga déjà sur la vidéo dans la vie parce que moni ya monega qui m'utilisait mais le lot à la venir à combat mais si c'est bien le longi vient ça sous bien talent ta mbate simbate vous comprenez donc ngana est le loro bon sanité na le loro bon sanité donc to kutana na monde astral place ba oui bakendaka plus tard to kutana zambe mo ebi ndinga o succès makamna mais essentiel nga aussi la justice devant zambe pour na bato mukilika ati mamlolo ba esaka remige na ono baka te po bat batala ngala bandako so bozo ba pona Kofi na mi funda pe direct pa ko panzambe parce que les justice moko boye na ono donc témoignage panzambe ba makamsu na zolo bapo nzambe pe ay bana ko limbisa nga mukie na ko collaborer na makambo mabe mususu na sala na Kofi Olomide na 24 ans ya mbulo na sali pa na ye tozana makamebele o ngala ko lo bakati donc et monsieur tu les gars monsieur moi le moi mi balé oya makamba non ça ba musicien coucher ba musicien zo coucher basi na bango donc mona ki ndenge uti ko ça yo sala ki moi ba musicien musu ba ko benga na ba téléphone non tout net ba soleil ba Gibson ba zo lela Gibson atala ke Gibson je m'excuse na kato olimbisanga Gibson auto tale dernièrement il y a une semaine 2 semaines passées il va petit tir dans grâce misi ah wala nganya ngwabi manga mona te akosala ngo jamais il va mensonge pareil. Mais mouton di magasin de migeni mais est-ce que ça si Gibson na roni mablo wana ou soleil be ba montana ngazo belo ko za pona ko sunga ba vina bango tena po makamonga na bimisio ya mamba Kofi na lobi donc na dévoiler ba makambo yo diable ACP langati yepe Kofi ACP langate po asa collaborateur à diable merci kuna sani ce que so na ke kuna o moteke ba o trikenga Kofi na diable wala ba o trikenga pour qu'on fasse ça puis peut-être Satan. Au ce moment, il y a un monde à bêter à tout le monde. Au monde sur lequel il colle. Au côté à grand pote Nzambe, so qu'on peut grand pote Nzambe au tourner. Oh, grand pote Nzambe, Satan n'a pas rabakoto. Au ce moment, donc à bêter à ma solo, bateau ba comprendre te ba comprendre qui o ba comprendre mamba ebi. Ngai eba ke mige ni ma pina ba fanatique tout ba eba. Sacrifice on a ça les attaques et muta kufa les attaques et tom suki sinon ngazo le lapin nzambe parce que ba combat na obunda nango eza nzambe muta sunga nga ye makambe komenga na moma ona mboko omuni ngande komi ba omona par rapport à bemiso toto sala na lelo ne na komi yo expliquer ngo batu ndenge mboko esolobela na mambe komelinga siko soki nzambe te na mambe komelinga ase tonga to vanda subo.